fi hadugol anil bawli gayi bawlugol hibbugol ndiyam wa nahwi e ko nandi e muɗum fil ma'i rakidi e ndiyam dembuɗan ɗan ilata argol tawa ndiyam no dembi nokkugo ko weendu ko wundu fere ko basin ndiyam no e nokku no dumbi ɗon no woni ɗon no dembi ɗon no deeji ɗon ɗan ilata ɗan ala ilde few arawa bawla ɗon o wi bawle e ko nandi e bawle ko nandi e bawle addugol soɓe wo soɓe hibba ka ndiyam ɗon unta soɓe on ka ndiyam ɗon soɓeji ɗin ko naɓete ka ɓaawa hoggo kon ɗum ko soɓe so on tigi addi kadi ko ɗum o waɗi ɗon haray no wawi so tawi ko bawle ɗen o waɗi ɗon ƴiiƴam koko soɓi so on tigi ƴettoye ƴiiƴam o addi o hibbi ka nder ndiyam haray o bonni ndiyam ɗam nelaaɗo men sallllahu alih w sallam sappi tun fi bawle ɗen ɗo o nawdema ko bawle ɗen tun ko bimanata on tigi ar bonna ɗan ndiyam dembuɗan ɗon bonnira ɗan tuuningol ɗan tuundi ɗi tawata ɗan ɗon ɗan hutortake hande kadi fi dewal bal si tawi ko sifa on soɓe ɗon si soɓe on andike e majjan ɗan hutortake hay pipiji adna ɗan yaratake ɗan lortako lotagol tuundi ɗan lawƴirtake ɗan wuppirtake joni noon no wawi on tigi si ari hibbi soɓe e majjan jilli soɓe e majjan tawa soɓe on ronka yaltutude feeña e majjan goɗɗo ara wiyamo anda o ara ɗon o salligo ma o ara o looto ɗon ma o ara o yara ɗon ma o wuppa ɗon anin o ara o utilisa ɗan o gollitira ɗan sikkugol makko wonde ndiyan ɗan ko laaɓuɗam no wawi o ronka andude few no wawi o andoya ɓawa ɗum wonne ɓe ndaari ko huɗaɗo jakkade salligel ɗo ndiyan huɗaɗo goo no tuunini ɗan gan ɗum ɗo dagaki waɗugol few waɗɗan tagyid wonde ko ndiyan dembuɗan arrakid rukud ko dembugol nokku gotum hara ala wadde mouvement mafhumu mukhalafa on ko famoto ɗo ko wonde so tawi ndiyan ɗan ko wonɗan e ilude hara ella ala naam ndiyan ilojan kanjan ɗan laɓɓina e hoore majjan ndiyan ɗan on tigi bawli e mum ɗan ɗon siko ilojan ɗan ɗo yahay joni ɗan yahay ɗan ila laaɓuɗan artoya idan de goɗɗo goo no aroya fi gollitirgol ɗan haray soɓunoɗan ɗan yeyi kadi firamesi no ɗan woni e ilirde noon ɗan ñaama e soɓe on ndiyan alma'u yani yastahliku najasa ndiyan ñaama e soɓe ha foola soɓe on few soɓe on muta nder to hande ka tawa andatako si ɗan neeɓi ilugol ɗum waɗi si tawi ko ilo janɗa haray harma kono hay ɗum wona ko haani hay ɗum wona ko haani yon tigi eto e soɓeji ɗi hara o jilindirali e ko o yimɓe ɓen hutorta kon o addi ɗo hadis goto nelaɗo men sallah sallam o maaki o hadis ɗo hadis jabir ibne abdillah ibne haram al ansari ko o watti wulure temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗaɓo anna rasulallahi sallllahu alih wa sallam naha wonde nelaɗo allah on tabiti e makko wonde o haɗi an yubala nde bawlete nde soofete yaafa ɗon konngol ngol filma irrakidi e nder ndiyan dembuɗan nokkugo o addi o wi alladi la yajri o tentini o wi ɗan ilata argol bawla ɗon ɗum ɗon dagaki o haɗi ɗum rawahu muslim dambugal heetugal ɗon ngal ko ngal watti temettete capanɗe joyi e tataɓal babu karahati tafdili lwalidi bada auladihi ala badin fi lhibati dambugal yewtaygal wonde no aña ma añegol ɗo na harmugol añegol tafdili lwalidi baabirawo on ɓurnugol bada auladihi yoga e ɓiɓɓe mum ɓen ala badin e hoore yoga fil hibati ka dokkal oɗo hadis ko yewtata en ko wonde baabirawo on
wota o ɓurnu ɓiɓɓe makko goo e hoore ɓeya ɓiɓɓe ka okkugol ɓe siko dokkal. Si tawi noon ko joddi ko yoɓugol, ɗon ko ɓurɗo handude e yoɓeede o ko on ɓura haanede e yoɓeede. No waawi hara joddi ndi ko o wi jooni masalan o inna kala e mooɗon waɗɗo huunde kaari, mi waɗanaymo huunde kaari. Kala e mooɗon hunjiɗo alqur'ana on o darti o heɓi shahada o heɓi ijaza, mi waɗanaymo parcelle nokku kaari. ɗo o liɓi hakkunde maɓɓe o fonni ɗo kala e maɓɓe waɗoyɗo ɗum ɗo hunjiɗo alqur'ana heɓi shahada heɓi ijaza, halas so hendike parcelle o ɓeya hendaki na tooñe. mi mana si tawi ko jaiza ko yoɓutugol on tigi o wi mo waɗi hunde kaari mi waɗanaymo hunde kaari, o taƴi o liɓi hakkunde maɓɓe, wakkiliɗo waɗi ɗum ɗon o si hendike ɗon hara wiyatake o ɓurni ye baba en yiɗamen menen daar ko kaari waɗi. Tawi onon ko on dottori ay hono kadi waɗon ko kaari waɗi ko, amma okku daargol tun okka hara na fusɓe waɗi. ɗara suɓa ɓiɗɗo batajo on ma ɓiɓɓe batajo on jonna ɓen ɗon in ɗum ɗo ko bermoɗon tan wola noon goɗɗo ma feññina ɗum ɗo ko kaari fi on no ɓen heyi mi landaki hay goto. ɗum ɗon kanko o wiɗo no aña kono ka haqiqa no harmi, ka haqiqa no harmi ko nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama no maaki e hadis goɗɗo goo o wi ene an wonɗo e ɓurnude ɓiɓɓe ma goo e hoore ɓeya, ene hiɗa yiɗi ɓe fof maɓɓe yoɓe ɗoftoma ɓe ne'anoma ɓe dankoma ɓe ne'e ɓe waɗane ko falɗa kon, ɗe a yiɗi ɓe fof ɓe waɗane ɗum. Taban on tigi nahi o wi a wastayi ko noon hiɗa yiɗi nafa maɓɓe kan e maɗa koye fotu, idan an kadi nafa ma kan e maɓɓe yo fotu. O addi ɗo hadis goto ko oɗon watti wulure 773. o yitti an Nu'man ibnu Bashir radiallahu anhu. Nu'man ibnu Bashir o ko e sahabaɓe sukaɓe ɓe towal duuɓi hay seeɗa kontete fayde ko fayɓe koye ɓe ngo jeeya. kanko sahabajo be makko sahabajo, Bashir be makko ko sahabajo, kanko Nu'man ko sahabajo. anna abahu wadde be makko Nu'man ata bihi addimu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ka nulaɗo allah on, be makko jogimo jungun addi ha ka nelaɗo. fagala o wi nelaɗo inni nahaltu bni hadha gulaman kana li, o wi o paykugan ɗo mi okkimo jiyaɗo miɗo mari. ɗo nahaltu nahal ko okkugol, mi okkimo o ɓiɗɗo an ɗo mi okkimo gulaman kana li, paykun kum mi marno ko fanda ɗo paykun ko jiyaɗo miɗo mari, paykun suka jiyaɗo on mi ƴettimo mi okki o paykun an ɗo o suka an ɗo ɓiɗɗo an ɗo. fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam lala allah on maaki a kullu waladika nahaltahu misla hada, ene ɓiɓɓe ma ɓen fof a okkiɓe sifa ɗum ɗo. fa qala la o waye. fa qala rasulullahi sallllahu alih wa sallam fa arji'hu, nelaɗo maaki yiltutumo, yani jaɓutu paykun kun okkuɗama kun tawa ɗum. wa fi riwayatin no e fillaye goo fa qala rasulullah sallah sallam a fa'alta hadha bi waladika kullihim, a waɗi ɗum ɗo fi ɓiɓɓe ma ɓen fof, mana ɓiɓɓe ma ɓen fof a waɗaniɓe ɗum. qala la o woya. qala laɗo maki ittaqullaha wa adilu fi auladikum, o wi hule allah laɗo maki hule allah nunɗe fi ɓiɓɓe mon ɓen, nunɗe ka ɓiɓɓe moɗon. nunɗugol ngol ko fonnugol. o wi faraja abi faradda tilka sadaqata, Nu'man wi wo ben an yiltiti o rutti on sadaka ton, mana o firti sadaka on o jaɓiti. wo fi riwayatin no e fillaye goo
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير نلال ماكي ko an ene bashir alaka wala dun siwa hada ida mari biddo harana o do da mari bibbe go harana o qala nam wa inhi qala lal maki akulluhum wahabta lahu misla hada ene be fo mabbe a okki be sifa ko ko da o do ko qala la bashir yo owe qala lal maki fala tushhidni wa tasidina dai idan awa tasidina dai fa inni la ashhadu ala jawrin mimmi seedata ko toñe de ta seedinan awa ani awa ɓay amari ɓiɓɓe go harana o a okkalɓe ko kuɗa ɓeɗo ko wota seedinan sabna mimmi seedata ko toñe wa fi riwayatin fillaye goo la tushhidni ala jawrin wota seedinan e hoore toñe ta seedinan toñe wa fi riwayatin fillaye goo ko nelaɗo maki ashhid ala hadha ghairi seedin goɗɗo goo e ɗum ɗo haranami ɗaɓɓu goɗɗo goo ko seedanoma ɗum ɗo ɗare o wi noggo o wi min mi seedata ko tooñe nokku go o wi wota seedinan tooñe nokku go o wi seedin goɗɗo goo ɗum ɗo haranami summa gala refti o wi ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa ene no wele no weltine nde tawata ɓeeɗo ɓiɓɓe ma fof ɓe laatike ka ɗiggalngol ma ka ɗoftagol ma ka newanagol ma ka jaɓangol ma haray ɓe fota ɓe fuu gaala wi bala haka hi no wela mi ara ɓe fof hiɓe feewi hiɓe ɗaatanimi hiɓe newanimi hiɓe moƴƴi am gaala o wi fala idan awa o woye mana awa wota ɓurnu oɗa e hoore ɓeya muttafaqun alayhi hadith no fotta e sellugol muɗum nde soggande ɗo naaɓe fof addiri ni e riwaya goɗɗo goo ko jardin o okkunomo na jiyaɗo jardin o inni nelaɗo la mari jardin nokku kaari aray kumpay ko gan ɗo mi okkima on jardin miɗo faalama wadde seede on tuma anno ɗi riwaji ɗo ari o inni yamari ɓiɓɓe goo harana o inni ɓe fof ɓe heɓi sifa ɗum o waye awata seedinan ɗum ɗo nani mata seedinan tooñe nani ma seedi goɗɗo goo ɗum ɗo haranami ɗum ɗo holli e majmur riwayaji goo ɓay ko on lalmaki firtu ɗum ɗon holli no harmi wiɓe no aña harma ɓen ko ɓaylar maki seedin ɗum ɗo goɗɗo goo haranami si tawi no harmuno few laaɗo wiyamirtanoma yo seedin goɗɗo o wiyan tun ɗo wattake few ko ɗum waɗi woɓɓe goo no ƴetti wonde ɗum ɗon haray koko aña woɓɓe goo ƴetti wonde haray koko harmi wala kullin kaka harmugol ɓuri ɓattade to neɗɗo on ɓurdi ndin hakkude ɓiɓɓe mum ɓen sina ɗum haray ɓe o ɓurni ɓen e hoore mum ani jasinaɓe ɓen ɓe waɗanaka ɓen ɓen ɗon haray woni baba goto on tigi si hari o mara baba goto haray o heeɓi ayi ko baba en waɗi kon en huwodiray fanken tun en huwodiray on ngol konngol ɗon ngol jo'oya ko neeɓi de dambugal heeɗogal ɗon ngal ko ngal watti 354 wi babu tahrimi ihdadi lmar'ati ala mayitin fawqa 3 ayamin illa ala zawjiha 4 ashhurin wa 10 ayam dambugal yewtaygal wonde no harmani sonnajo ka o heyno o ɓolɗino fii goɗɗo maayi ko ɓuri balɗe 3 sina hara ko moodi makko si ko moodi makko ko o ɓolɗinoto kon ko o heynoto kon ko lebbi 4 e balɗe 10 mana ihdad ko ɓolɗina ko mana ko dooyi no famorta noon ko sonnajo on feññingol sunu e ande e maapare itta kala cuɗaari ko marno ko tawata sonnajo no parora no cuɗora fii yo gorko yiɗu ɗum itta ɗum fesi wallina to ñamina ɗum hilni fewndo ɗon
ɗum ɗo siko o waɗiri ɗum ko fii goɗɗo no maayi wona yo feƴƴi balɗe tati. Siko ben makko maayi kanko sonnaajo on wona yo ɓolɗino ɓuri balɗe tati. Siko ɓiɗɗo makko men maayi, siko nene gooto men maayi, siko yumma makko men, gila neeɓi kamɓe arabuɓɓen, si tawi no goɗɗo yani hiɓɓiɗo mo siɗɗo makko, hiɓɓiɗo mo ma giɗo makko hertiɗo, si maayi be yani siko sonnaajo o konti o heynoto o accitay itta cuɗaari ndin fof koɗi noppi e koɗi e jawe e chaine e ɗum ɗon fof o itta toon coñci moƴƴi fof o wallina to o waɗa lince tawa yiiɗo mo woyna oɗo nde fatu nde mayde oɗo nde juillet o sonnaajo ndaari hay coñci ko marno ko fof ayata hannde mo ɓorno jooɗo tun fayda e yoomugol ma wullugol balɗe. Woɓɓe wona eno yontere, woɓɓe wona jonte ɗiɗi, woɓɓe wona lewru. L'islam ari itti ɗum ɗon few toŋi ɗum ɗon inni ko hatti ko balɗe tati, dowi makko on ko balɗe tati. Quelque soit o mayɗo no wa'animo sinara ko moodi makko, heyno ko moodi makko o heynoto lebbinayi e balɗe sappo. Fi honɗum fi dewgal ngal kañum no jogii hususiya, no jogii piiji ko hertori. Komo o wuurduno o naɓidi e waɗide piiji ɗin fuu. Dewgal ngal no jogii hurum no foti hara frontiére mum on accane heɗɗaango seeɗa tawa na yo sorto e ngal dewgal ɗa tun o soroya e ngal dewgal ɗa. O waawi jillindira ɓiɓɓe jiɓe ko hombo jeyi ɓiɗɗo on kaka o iwiɗa kaka ko yehiɗa. No waawi bonnutugol giggol haanugol mareede. Waawi jooni o sorto e ngal dewgal ɗa o naata e ngal dewgal ɗa tun tawa no gasa ngal dewgal ngal o yahi e muɗum ngal ɗon no lewñi ɓuri ngal ɗa o yejjita fi oɗa few. Ɗum waɗi acca ɗon zamanu no on tigi miijito ko feƴƴi kon hakkunde makko e oɗa on hurum ɗon woni ko gorko on maayu, woni gorko on accutumo. Joni si gorko on no maayu ɗo ko lebbinayi e balɗe sappo, sina hara ko sonnaajo sowiɗo. Tawi sonnaajo on hari no sowi, si moodi makko maayi acci himo sowi, ɗon ko haa tuma o jibini wo woɗɗi wo ɓatti wo. O addi ɗum ɗo o wi oɗo hadis ko hadis gooto o addi ɗo kanko watti wulure 794 an Zeynabi binti Abi Salamata radiyallahu anha, itama e Zeynab bintu Abi Salama قالت أوي دخلت على أم حبيبة ميناتي كأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كسنة جنلادون حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب سانغا بين أم حبيبة فاتنو لك أبو سفيان وني بين أم حبيبة باو أبو سفيان بين ما كفاتك وي أودو زينب بنت أبي سلمة أريك مكو باو أريك مكو فدعت كانكو أو نودي أو دابي كانكو أم حبيبة أو دابي بطيب أوراتيري فيه سفرة خلوق أو غيره no e nder uratere ndin ko soyɗi khaluk ko piiji jillidirteɗi waɗe cuurayi o inni addanenan ɗon kum on pawta hun ɗon ma kum butel hun ɗon tawi kum butel hun ɗon koko uuri on toon ko cuurayi woni toon cuurayi khaluk ko piiji jillidiraɗi loppa sunne hara no uuri uyma hara ko goɗɗum ko almuhim koko uuri ko parfum
fadahnat minhu jariyatan o wuji ɗum ɗon jiwu ha o gayni summa massat bi aridayha o fittiri ɗum ɗon ka gaɓɓude makko arid ko ɗum ɗo waɓɓugo ngon ɗo o ƴetti o fitti ka waɓɓugo makko ɗo e ɗo summa galat refti o wi'i wallahi mi wodiri allah maali bitibi min hajati mi ala haaju e urnagol few na sabu mi jogagol haaju e urnagol mi urnori ɗo kono ko darsu mi jonni o gayra anni si wona tum min sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqulu ala almimbari mi nani nelaɗo maaka himo ka hoore gangunal imo waɗa khutba o maaki la yahillu limra'atin daganaki sonnajo tu'minu billahi wal yawmi l akhiri gomɗinɗo allah e ñalorma sakkitiɗo yani himo gomɗina allah ñalorma sakkitiɗo an tuhidda nde o ɓolɗinoto nde o heynoto ala mayitin e hoore mayɗo fawqa halasi layalin ko sengo dow jemmaji tati illa ala zawji sina hara ko moodi makko dey ɗon haray 4 ashhurin wa 10 ko lebbi 4 e balɗe 10 qala zainabu wi thumma dakhaltu ala zainaba binti jahshin radiyallahu anhu mi yahoy kadi mi naati ka zainab bintu jahsh allah weltanomo hina tuwuffiya akhuha sanga nena goto makko on ani siɗɗo makko gorko on faati fa da'at bi tibin famassat minhu o noddi o addane urateri o hendi urateri ndin o memi urateri ndin o wuji summa galat ama wallahi mali bi tibi min hajatin o wi awa wallahi mi ala haaju e urateri few kono gayra anni si wona tum min sami'tu rasulallahi sallllahu alih wa sallam yaqulu ala almimbar mi nani nelaɗo maaka e hoore gangunal la yahillu limra'atin daganaki sonnajo tu'minu billahi wal yawmi l akhir gomɗinɗo allahu on e ñalnoma sakkitiɗo on an to hidda nde o ɓolɗinoto o heyno ala mayitin e mayɗo fawga 3 layalin ko ɓuri sengo dow jemmaji tati illa ala zawji sinara ko e hoore moodi makko gorko makko on ɗum hari 4 ashhurin ko lebbi 4 wa 10 e balɗe 10 muttafaqu aleyh ɓeɗo sonnaɓe ɗi ɗo noon ko ɓe waɗi ɓe jangguiniri sonnaɓe ɓen ɗo ko pratique joni oɗo ummu habiba sonnajo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o faalama andinde oɗo zeynab bintu abi salama wonde siɗɗo aden si maayi hiɓɓuɗomo ben makko ma nena goto makko ma ɓiɗɗo makko wonde naayo ɓolɗino ko ɓuri balɗe 3 ma jemmaji 3 kono o waɗu pratique noon so addi dalil on o addanena ɗon adla ko urnorte ko joni almar'a allati fi idda aw muhadda la tamassu tiban sonnajo ɓolɗiniɗo ma eddiniɗo fi mayde o urnata ko few imo haɗa urnagol imo haɗa paragol few joni noon addi o waɗi ko tawata holli wonde wona o heyniɗo few on tuma tun o addoy dalil on ko wonto o cippi oɗo arano on ummu habiba o wuju jiwum kun taw urateni ha o gani kankane o waɗi ni o gasa o ya ngalɗa o ɓe mum no maayi yonalta ha yontere yontali tawa kanko mi waɗa ɗum par ce que hari ɗum andaka adol islam ko minni on kon addi islam so tawi ko siɗɗo makko ɓattiɗo maayi ko ɓen makko ma ko ɓiɗɗo makko ma ko nena goto makko ko ɗum ɗon o hollay sunu fayda ko ɓaddi lebbi 2 haray mo change no o wuurino noon few mo wuuri gurda goɗɗan go joni noon ɓay islam ari itti ɗum ɗon few ka suudu nelaɗo ko toon hanata o ittede si tawi lanɗo on no faala ko o yamiri kon yo tabutu ko
ko ka suudu makko taw fuɗɗorte so faala ko o haɗi ko yo acce ko kanko tigi e ɓeygure makko ɗen attoto accude yimɓe gara ɓe si lanɗo dogi mbatula wiiray hay kamɓe ɗum wattake ga maɓɓe haray haala kallanni idan oɗo Zainab bintu Jahsh ɗen andi oɗo kadi ko sonnajo nelaɗo oɗo kadi waɗi on pratique sonnajo goto yahi o yahi ka oɗa sonnajo nelaɗo o yi on waɗi ɗum o yahi kadi ka oɗa on ɗon kadi waɗi ɗum oɗa ko bemmu maayi oɗa ko siɗɗo muɗum maayi ɗum ɗo ko honɗum holli wonde jangguinirgol golle ɗen pratique on tigi no jogii ma'ana no jogii waɓɓu no waɗa effet e wonaɓe jangguinede ɓen ɓuri wowlugol ngol tun ɗum e nokkeli boyi nelaɗo men sallllahu alih wa sallam ko golle ɗen o hollirta yimɓe ɓen ko ɓe yahi ɓe yiltoya ka sulh Hudaybiya ɓaylaɗo maki fembo ɗen yilto ɗen hakken ko sahaba ɓen tawi ɓe faalaka yiltegol ɓe faala hewtoygol Makka ɓe waɗa umra si ɓe arta ɓe jaɓali few fembo ɗen yilto ɗen mo ɓe morni ha laɗo seytini sonnajo makko Ummu Salama o wi kon ɗum seytinɗa o wi ko ala hatta mi seytina miɗo wolde yo waɗe hay goto waɗali oyni ari ɗo ari o fembimo naɗo fembi agani yalti ɓayɓe tawi hino jaka woni pratique o fembike ɓe fembidiri ha ɓe barmidiri donc ara ene goɗɗi goo ko golle ɗen ɗum sa wowli ara ɓe darda est ce que kamɓe kadi ɓe waɗay ɗum kamɓe watta ɗum sade no wiya ɗo en waɗa hunde kadi waɗa hunde kadi ndaren kamɓe kadi ko ɗum ɓe watta imma ɓe wowlama ɓe miijo yoni en ayno nde si ɓe waɗi bisimilla enen kadi ara e mettafi hara en andi jaka no gaso waɗade haray ko ɗum ɗo woni ɓeɗo sonnaɓe ko ni ɓe jangguiniri wonde sonnajo dagaki si siɗɗo makko maayi ka o ɓolɗinomo ɓuri balɗe tati ha noon balɗe tati imo newnana ɓolɗina gongol yo ittu koɗi noppiɗi yo ittu jaweɗen e chaine on o jooɗo arɗo o anda hara si sonnajo ari tawi kamɓe sonnaɓe ɓe jooɗi hayso andanamo o yiyaymo tun o anda ko oɗo woni mayraɗo on tawi ɓeya fo mo ɓe no ɓorni coñci cuɗari no waɗi cuɗari mum ndin chaine e koɗnope o tawi oɗa no jooɗi kañum ko coñci yangorɗi ɓorni hewta tun goɗɗo wiyata ko kaari ni o hewta tun o fewnoga makko ɗon o wiya on yaafoto yarloto ɗum mo newnana balɗe tati si feƴƴi ɗon yo yilto e gurdam makko wowɗan ɗan amma noon siko modi makko ɗum ɗon ko lebbinayi e balɗe 10 ko yo ɓolɗino eddinagol e ɓolɗinagol serti kono ko kanji waddoto ko wiyete eddinagol ngol ko yo wonu ɗin ɗon lebbinayi e balɗe 10 wota o nunnan ƴamowo wota o voyage ɓolɗinagol ngol wota o paro wota o cuɗo wota o moƴƴintinno hay fus wona cuɗari tafandi wona cuɗari moƴƴingol ɓandu mum ndun desingol laali waɗa maquillage waɗa ɗum ɗo waɗa ɗum ɗa kanjiri ko ɗi yaadayɗi ha lebbinayi e balɗe 10 on en torki Allah subhanahu wa ta'ala ella faami en dina kam faamu selluɗo arsi ken kadi gollitirgol ko faamu ɗen ko jaɓanen ko wonne gollude ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin dambugal yewtangal fi haɗugol anil